sistemima slijed zatekanja napraviš nešto ponizno, za da prestane razgledanje podnosle, kako, na primjer, slučajno izraziti ljašnjih milosti. Večernja čitanja prvog dana festivala, 25. oktobra, na maloj sceni Narodnog pozorišta Užice otvorila je Rumena Bužarovska. Do sada je objavila zbirke priča Žvrljotine, Osmica, Moj muž i Nikuda ne idem, kao i studiju o humoru u savremenoj makedonskoj i američkoj kratkoj priči, o smešnom, teorije humora kroz prizme kratke priče. Iz mora lažnih vesti pravu istinu iznosi nam urednik portala Fake News Dragač, Stefan Janjić, koji je bio drugi gost večernjih čitanja prvog dana festivala. Birao sam gradove dovoljno velike da učiteljica za njih čula, a dovoljno udaljene da ne zna ništa o njima. Jer trebalo je detaljno opisati neviđene letnje pejzaže ovih varošica, istorijske znamenitosti, huk vozova i pogled kroz zamosani prozor, doručak u vikendici ili pecanje na reci, ako je bilo ikakve reke. Nedostatak doživljaja nadoknađivao sam podacima iz crvenog jednotomnog leksikona, unoseći u svoje sastave čak i bizarne statističke podatke.